Masakaw Explain, kabar sa basa na. Ay manan yan na isa ko isagawi na may surat si Trump sa Congress at tiginayaman yan na sudwolan adi akan di tano di kapakiti dewan sa giyang Iran na may pasad. Why? Ito latest news isa ko kagay. Why? Ay manan yan na isa ko isagawi na ad na letter ay nibigay Trump sa giyang kaya ay manan yan na Congress. At tigin na, so miya ka dua ulan. Agito, so power to presidente. Makiptidos iko pamanakusar yan so military agi nga Amerika. Si iko soldud makaduulan. Diniklear yan naman yan na may expire. So yaman yan terminated. Tuluyan nang na-terminated. Nagwakas ang gera ng Iran at alyansang Amerika. So yaman yan na diniklear na may pasad so katidawa. Owa. Tunay ni Congress na nakapasiti niyan upang makapumang ni si Trump sa extension sa 1 month with na day ni pa the pamang ni sa extension na 1 month prior to use the power o di nagyang sunder wayamanan niya na Amerika. So datan to amarayagro diniklear yan naman niyan na niya pasad suka tidawa. So gina na rin mga pagarya editano diteron. Miya kadagdagal isa ko miyaw na upcoming tatigi na ayamanan niya na margan uba pagatoy Amerika. Naiman to, ato na miya suwari. Badin miya da suka tidawa sa ayamanan niya na minibetad sa mandi katawan. Badin minibetad sa mandi katawan. Kaya no to. Wah. Katayra no naging tagir bunema tagatago na kakaba. Tagin ibabis ka bao sa matatagun. Allahu Akbar. So ayamanan niya na diniklear Trump aswati gian so di ka tidawa sisagi nga Iran na yamanan yan na terminated miya pasad suginan sudid na bayran miya kwa ko singan ni Iran na mantakabu taman sa iman to nagyang gaya Iran na bayran din giyaks agyang Strait of Hormuz adira nun pakasong nagyang Amerika suginan imbalita tano pagilain tano agyang mga kabar sa brana basa maranaw anto na kika tatago. Masakaw Explain, kabar sa basa na. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Iran announces US frigate hit near Hormuz after defying Iranian warning. Shoutout kay Kuya Pao, si ko 10 star yan. Shoutout terkano sa nagyang mga di mamamgay sa star. Ay manan yan mga pagarya, nagyang kay kun Iran. Napiyakan lang kapiyan at miya sugatiran agyang kaya mga vapor di gira, frigate. Vapor di gira agyang kayamanan yan na Amerika. Miya sugatiran si sagyang kayamanan yan na marani sagyang kaya Hormuz Orion. O kaya pa ya agyang kayamanan yan na Amerika sa giyang uta ibebetad itatadi emanan yan na Iran pagukitan o di na ukit-ukit kapaka saged kapaka ukit sa Strait of Hormuz. Far News Agency reported on Monday that the US frigate was struck by two missiles after allegedly ignoring Iranian warning near the Strait of Hormuz. Yang iko na Far News Agency na miya panutulian isa komandi. Iman to. Agyang iko na US frigate na pianimbak o di nagyang kaya vapor di gira. Nabal agyang kaya manan yan na Amerika na pianimbak a missile. Dua timan na missile agyang kaya Iran. Saba patigyan sa agyang kaya dia pa inignoriran. Diran tatagun sa ginawa agyang kaya mga warning agyang kaya Iran. Why? Sansangan na Strait of Hormuz, nagyang ka na natigin na nabal, napasulod siyan, na dairan din parati ang utang mga warning, nagyang kayamanan yan, na Iran, nagyito pianimbak sira na duwati man na missile. Allahu Akbar. According to the report, so yaman na yan mga pagarya, na pupaki sino, pupaki gedem, agyang kaya Iran asiram pa ni muay mende si sagyang Strait of Hormuz. Minsan pan, miya ka-declare si Trump, sa yaman na yan na may expire agyang kaya di katidawas sa agyang kaya Iran. According to the report, the vessel attempted to
crossed the strait and violated traffic and navigation security near the Iranian port city of Jask. May panutulag yang kaya manan yan na Far News Agency. Agyan ang ko na vessels, ay manan yan na barko. Na tipangan yan sulid, cruise, agyan kanan na miyatero Strait of Hormuz, violate yan. Ay manan yan na siupak yan. Di niyan tatagong sa ginawa, agyan kaya initadi, agyan kaya ay manan yan na initadi akukuman, agyan kaya Iran, siko kito kita kasulchan sa Strait of Hormuz, near the Iranian port of Jask, amarani kung sagyang kana na pantalan sagyan na miyatero Iranian port city of Jask. FAR reported that the frigate halted its course after sustaining damage and was forced to retreat from the area. Nari, mga sukar ka man. Ay manan yan mga pagari ko, nagyang utwa barko, vessels. Agi nga Amerika na din yan tatagong sa ginawa nga mga warning, mga katiro Iran. So yaman na niya na suludin man na siya mga Strait of Hormuz. Piyang warning nga nagyang nga na Iran. Kagi ko di rin tatagong sa ginawa, tinimbagira na dua missile. Ore ano kaya pa nga susugat yan? Allahu Akbar. Ha? Ore ano kaya pa nga susugat yan? Na yaman na niya na ayam niya tirusin na forced to retreat from the area. Yaman na niya na miya kapeto agyang kaya manan na barko minsan pan miya kapeto agyang kaya barko Amerika minsan pan miya nga susugat sustain kauto ay manan yan na miya sustain yan ay manan yan na miya survey biyembu kenapa miya survey sustain ay manan yan miya sugat ugi na mini pagapasyan pan na miya kambelingan kauto gitu maregro. No further details were released regarding the extent of the damages or possible casualties aboard the vessels. So kaya sugat yan na duti man na missile, way na miya tagala kaya pakaputo yan, nasama na tigyan, way, eman, na miya ka miniligtas yan na ginawa yan, minsan pa miya sugat. So sama na tigag yan kaya news, na dapat na tigyan na confirmation, o di na, nganin siya na miya tutulaan to na yung mga damage o di na ubed na miya nga angalon, miya matayron, dapat na tigyan sabab sa, da miya kasong, sisagyang utabar ko. Okay, na sinigurado yung nga news, ay man na niyan na, so kaya sugat yan na miya tagal miya kapeto agi nga American vessel nare Amerika. Tay mawarawi man to. So man yan na did na response sa man. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir ka naman nare. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Miya ka surindira kay Amerika. Away. Ilan so sumakabay Amerika andun nun. Andun yun, satu pedebu miya ko era nun. Nako na, didin. Bud na ibigla-bigla. Ketosan niyo sinipangsitang ni sa ko'y sa gawi. Asya kiniya hisgit. Nano ka tiro ng rabu. Giyang ko to na maday ka na kada to kuhan. Hisgit. Sa kanyan de so pamana Secretary of Defense. Man to na piya ka awairan sa kuhan. So kuhan to datari ang to kuya pawang to aktor ko Titanic ka. Siya kini ako na datarip ko sa cyberatan ng hisgit. Oy. Naiman to na piya ka resign. Oy, apintago na kung pinaka utap berak na riya. Defense minister eto nini. Berak no to kang uda no to official lah. Oy. Si hisgit. Naiman to na piya ka resign ni ran. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nari. Jam Burakay. Geso di tano ditero na kay mga soki. Dead na mele tano sa ayamanan niya na Iran asa tepedbu. Shout out sa 422 live viewers. Why? Ubed man adasan maka-share ni waya kan tanong pakadaklari mga pagari. Minum ako din sa kape. Mga timing. Iran reassessed control over Strait of Hormuz. Islamic Revolutionary Guard Corps official reiterated that there has been no change in the Iran management of the Strait of Hormuz. Sa manena minsan pan giyang kaya Amerika na dinikliriran na yaman na niya na may pasad sudiran di kapakitidawa si sa giyang kaya Iran. Why?
Wade na iman to na pupaki sino, pupaki sipat, pupaki ilay. Agyang kayamanan yan na Iran Revolutionary Guard. Agya did na tigyan no change in Iran management of the Strait of Hormuz. Did na tigyan amia alin ko ita tadi ami ako kuman so kakakapati ami si sagyang Strait of Hormuz ini pun din isa ko minanguna na tama ni man to na did na basan miya kasulid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Miyalinga ki Amerika na lilikod niya na liman yan. Did na peka tabu. Ayamanan niya na beran miya pepar. Katatan. Guni na obliterate tigi Trump. Iman to na sira ni pembeli nga akuan. Peka tabu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketusan niya sumakatero Trump. Kayang-kaya namin within hour. Nayamanan niya na we will obliterate. Ayamanan niya na itupi ami sa lupa aging Iran. Tapi na kao naki. Abu lagi mata, katatan. Ben Mari Waalaikumsalam. Ana mata naki. Ilaman, aya di pegay unang ko sisper, kakapega kalairan sa Iran na giyang kay Amerika na sira ni control sa Strait of Hormuz. Iman to na ramig miya pasad. Na iman to, Iran reasserts control over Strait of Hormuz. Ayaman na niyan na giyang kaya Iran na pupaki ilairan, diran di turon. Asa kami pun ibang kakakapat sa Strait of Hormuz sa did na besan miya bagu. Uway, kagaganggami ami sa nga Strait of Hormuz. Napadsan, nagyang kanan na pianutultano, abar ko Amerika amamanti na pamana sisa akuan. Sisa miyakang ilibo ko sa Saudi. Sisa yamanan niya na Qatar. Nabawal so mama apsul digira Friday. Nabasta Amerika na diri-dirichu. Gitu pipikir nira na. Sa Qatar na bapiapan family di. Ay bu pakasul chamol na swana karuman yan. Napadin si karuman yan. Nas kami na di kami rin pakasul. Makaw mga Amerika, amang udah sisir pa man na diri-diri sa sold. Tiya na miya binasa tano. Nagito ipipikir ni Ran. Ay manan yan. Nagyang nga vessel sa nga Amerika. Uway. Na pagukit sa Strait of Hormuz. Na pag-warningan na nga mga kwan. Di ka no paukit. Na protocol sang giya. Kaya ko di siran did na punsin ni Ran. Bawa siran that time baka 2 tima na missile. Lagi nga Iran. Miya ka po ito ang utabar ko Iran. Ay man to. Tayo lumilikod sa 5. Gini Amerika, ande so mga di siya dito taro sa yamanan yan na diker na Amerika. Ba ini pa kabulang nga mga rakit, ago mga drone.